Nasrullahi wontirɓe ka meɗen Allemagne Hambourg, je dis bien sonnaɓe Nasrullahi wontirɓe ka meɗen Allemagne Hambourg, haray ɓen ɗon kadi musidɓe woni ko wallitori en fi aray. Donne-moi les 2 valises. Bien, les 3 valises d'ailleurs. Ok, donc. Il faut mettre ici. Musidɓe aray ɓe sonnaɓe Hambourg, sonnaɓe marɓe moƴoɓere, sonnaɓe Nasrullahi wontirɓe ka meɗen Allemagne Hambourg ɓe woni, kamɓe kadi ɓe hewtinno en 1,700,000 de nos francs guinéens. Haray musidɓe on tini e nder on 1,700,000 de nos francs guinéens, haray min ɓettuno ɗon un montant de 1 million min watti e muɗum. On 1 million ko on to iwri haka meɗen kadi leyɗe porto, par ce que sagataɓe no innire haray noddirteɓe ɗon andi sagataɓe no woni ka TikTok ɗon ɓe noddira ɓe Arsina kañumma e garçon e cuuloɓe hewtino men mbuuɗi ko ɗon mi ɗetti 1 million fiyo e wawi heɓude nde moƴƴere ɗo fi koye boboye min watti e sonnaɓe Nasrullahi wontirɓe Allemagne Hambourg ko soɗani en kon kañuma e ngal poorewal o valise ɗo tati e ngal poorewal ko ɗum ɗon heɓi ɗin ɗon buɗi 2,700,000 ji ɗin musidɓe ko teddugalle moɗon. Haray ko ɗum woni ɗo ngal poorewal ɗo tun ko yeeya ko en montant de 800,000 de ɗo francs guinéens. Haray pigi ɗin fof no nder ga ngal ɗo poorewal yonayi koye boboye ɗo koɓe lootora o yi hay banque o no nder ga o wuppire o yi ɗum ɗo fof no nder ga haray kono yo nene boobo. Haray ɗum ɗo ko musidɓe meɗen sonnaɓe Nasrullahi wontirɓe ɓe ka meɗen Hambourg woni ko neldimen jawle wona ɗen ɗon sonnaɓe mbuuɗi ko ɓe adduno ko c'était pas destiné au bébé là, par ce que ko ɓe indilan ko minen wadde ɗo fiye boobo ñawneteɗo ɗo kono ɓay mbuɗɗin ɗon timmali docteur uji ñawdoro kadi on boobo ɗon mo voyage Dakar wala Allah Guinée ɗo e men marde mbuɗɗin hara booboye gono hattodini e ballal mi neɓanayi ɓe vidéo fiyo ɓe andu mbuuɗi ko ɓe addani mi kon ko ɗo woni komi addiri ɗi mi anda so ɗon faltade ko yahi no firta ko saati très bien. Haray mi ƴetti kadi 1 million kaɗaɓe mi watti fi heɓugal ngal poorewal en poorewal ngal 800,000. On va ouvrir les choses rapidement s'il vous plaît. Akke ɗon dépose compte a coñci ɗi ɗon. Haray musidɓe valise wal be ko complet sappo woni nder ton e sabunde parfum e ko liliran ton ɓe ko e serviette. Ɗum ɗo ko sonnaɓe Nasrullahi wontirɓe ka meɗen Allemagne Hambourg ko be ko complet sappo. D'accord, on va compter rapidement les choses rapidement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, rapidement par là aussi, elle va arranger là-bas. Hala kadi koye complet e Dakar koyni koye yeɗi ko kotowo e koyni serviette toon e ɗum ɗon. Haray ɗo mo be maɓɓe heeɓi complet sappo e serviette e nebban e parfum kañuma e chaussette. Haray ko teddugal e mon si feere kadi heeɓi ke men sonnaɓe friperie fiyo men danko boboy koye ɗo ɓuuri e moƴƴirde. 3 valises ici, les 3 valises haray no ton complet ji sappo sappo fi bobo ɓen haray ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof. Haray ngal ɗo pooral mi holliri on ni ko sonnaɓe Nasrullahi wontiɓe ka meɗen Hambourg ko kamɓe woni ko walitori en ɗum ɗo haray ko teddugal e mon minen salmini on noon miɗen jarni o mouradu moƴƴuru. Haray musidɓe ɗiɓe ɗo fof honno moodiyam maaki hiɓe werti wo hiɓe yettam fi Allah e hooti annabijo ɓe wawata ɓe bobo ɓe jibinama hande ɗi jonte tati ɓe fembaka ɓe tori kon fi Allah e hooti annabijo yo walluɓe fi Allah e hooti ɓe maaki hiɓe hiwro ko ɓaɓe wawata haɗi ɓe ara fiɓe nawni waali ko miskini Allah yon walluɓe fi Allah e hooti annabijo fino boboɓe ɓe fembire fi Allah e hooti annabijo ɓe nawni waali so a yi ɓe hewtade gani ko ɓaɓe nawni waali yayo ha mi hewta ka ono Mariama Touré
kono ba kon kala butani men weltike on jaarama mi holli modi amen be ni be jaarama ko adi be hewta Mariama Touré ko baabe wawata joni si woni feere men hebi feere men fembi boboɓe si Allah jaɓi meɗen ƴetti inde nden fof watte juuɗe Mariama Touré min okkiɓe hoore ko laaɓi koy min okkiɓe min naɓi boboɓe kala butani min heeɓi lekkele on jarama min weltike modi amen ko ɗum woni maaki woni ko maaki hari ɓiɓɓe ɓen on innali ɓe eyi naata taw min kono ɓayre woni jonte tati hari ɓe yaltinanaka inde ha joni fustaw ɓe waari yaltinaka fustaw cela veut dire haray ɓe ɗetti inde ɗen ɓe okki mojobere amen nde ɓe ƴetti inde ɗen ɓe okki mojobere mon nde joni noon ko leere ɓe heeɓi feere ɓe fembi o haray ko mojobere mon nde haray ko onon jeyi ko faltike noon bien si tawde kadi woni mojobere aɗen men heeɓi feere men fembi ɓiɓɓe ɓen kadi haray ɗo yamiri men haray mbiɗa yamiri on haray fof ko onon jeyi oulala donc mesdames messieurs grand merci à tout un chacun grand merci à tout le monde haray no yurɗo ni musidɓe honno waɗi modi mo ko nawnare ni tun na ɓande ɗum fof Moussa wawa si maayi kono min famani fayda konno e nawnare hande kay nani min gerdi e mum min ronko ɓe waari gila on ɗon sowiɓe ɓe nawni i ɓe waari ko komi arta ɗo e koji ko waɗi ko fof komin ittam huuɓi ara komin arata singiraɓe maɓɓe ɓe hay goto feere ɗe modi wolantamɓe. Donc, mesdames, messieurs, vous l'avez noté, grand merci à nos millions de partenaires. Haray ko ɗo woniri meɗen weltani on jikke ɗen min weltike moƴƴa. Haray noon ko ɗo woniri meɗen salmini on ɓiɓɓe tato ɗeɗo fof ko sonnaɓe. Haray wi maɓɓe ɓe hokki en indele ɗen fof ko noon tini min ganda tokoraɓe joni min mari e nder ngal lalagal aduna. Haray mojobere kadi wiyetede pardon Nafafi Yumma wontirɓe Belgique ɓen kadi bimbiɗoɓe hewtino en un montant de 490 000 soit 50 €. Donc haray ko ɗin soɗɗen o paquet pampers ɗo on tini pampers ji 4 kañumma e o carton o sac omo haray ko teddugal e julɓe ɓen haray ko kañum woni ko heɓuɗen ɗo fiiɓe nene boboɓe hewtuɓe ka meɗen ɗo haray hiɗen hamdinani Allah mi holliri en ni ɗum ɗo ko frère Carter woni ko sonni en ɗum ɗo barka makko moƴƴa ɗum ɗo ko sonnaɓe Nasrullahi wontirɓe Allemagne Hambourg ɗum ɗo ko sonnaɓe ko Nafafi Yumma wontiɓe Belgique kañumma e kotira e ferɓe meɗen Alsina e garçonñe cuulo wontirɓe ka meɗen e leyɗe Porto woni ko hawtiti soodi ɗum ɗo meɗen welti meɗen salmini on meɗen jarni on gara ko mouradu moƴƴuru haray ngal teddugal e o lekkele kadi ɗo on tini hino ɗo lekkiki mi yi lekkiki aw haray ɗo joni min hollay on joni rettirta fof ko ettita lekkiki haray kadi ɓayi on andi piiji ɗi ene nene ɓen si piiwo nangi boboɓɓen haray ko hasi ko yimɓe falti fi muɗum joni ɗo lekki porto heɓike koɓe yara ɗo ɓe hollay lekki ko yarte kon jemma eɓe ñalorma nde mosi tu pas mbay l'autre là haray kadi min soodi e fi ko dañi kon pay koye tekkuwal ngal mbeɗe weltino moƴƴa no ɓe ɓiɓɓe heɓira ɗo ni ɓe innamen ɓe innaka men moƴƴere komin woni ɓe waɗande kon ko Allah yoɓata ɓe na goɗɗo haray noon berteɗo wango joni no men ko kadi min weltike minen kan nde ɗo inde ɓeɗo fo watake innede Mariame Touré ɓeɗo fo wataka wiyede Diariou nde ɗo inde min hollay partenaire ɓe amen ɓen teddugal ngal waɗan ɗon men ngal min hollita ɓe haray si Allah muuyi min heeɓi feere ko pay koye koye waɗay koye ɗuma min heeɓi feere ko pay koye koye fembire min hewti haray min jonna on indele ɗen haray waɗe ndenna bo pay koye koye haray yo Allah newnu min torto partenaire ɓe fo sabuji ɓe wallu men fi dammi ko pay koye koye ko fay ɓen innire e fi maaro ko sadaka anda ko to jaboto envoie-moi ça s'il te plaît voilà donc haray ko ɗum ɗo tekkuwa ngal ni ka ɗum ɗo noon kono watta waɗa e goɗɗum ka non hoore nde ngata e ka ngatay ngatay ke e siyo addi siyowal ngal waɗa ndiyan nder ton on naɓoɗa e siyowal ngal ko to wattongal ko siɗo hirsude ngal woni ɗum aɗa ça c'est pas bien ngatay donc musidɓe min soodi oyi ngal ko 200 000 ngal yeeya
ko ngal ɗo hirsoy ton koɗo weccani e 170 000 ko ngarti ko wallo hirsoy ton ƴiƴan ɗan ɓay koye ko yara onon te won ƴakko on faltike ko ɗum ɗo lekki kum ɗon nani barka meɓe dan ko nder to wattangal ɗam meminare ko wurungal ka bien ko ngal ɗo watton ɗum non juu ko ni waɗirton koye si o waɗa ndiyan nder ton on faltike voilà musidɓe merci à tous pour la confiance merci à nos millions de partenaires c'est le bijou que nous avons réservé aujourd'hui pour cette maman de triplés ça fait plaisir 3 filles 3 noms au nom de l'ONG assistance humanitaire d'urgence. Je ne sais pas comment tout ça là, ça va partir tout de suite à concourir. Inch'Allah, on va essayer de voir comment les accompagner à concourir au village. On va envoyer les triplés, on va envoyer les bagages que nous avons eus. Inch'Allah, je sais que certains partenaires ne vont pas manquer de nous aider pour la nourriture et pour damiri dare no inni den be welti be salminion be den jarnion joni musibe say jaradi wassalam.